Ulah dibuha perak balik ta acara pamaringo ati ta channel YouTube ya kabehilu anak kalang. Badat pa baterang ya na puline mauri may dekata habayang. Natugama o mauri ma rahi biha rahi madina. Pamakarat ak tahaga mo pamakadingi kalua ya pehaku. Tadal bamrang ya na pulut ya kana limu. Woga makalua ya ka ati mamanudu. Tadal bamarangu ya na pulumu ya pehaku. Wengungara na yehu karitu pamakaraya. Amin. Ola dibuhan na parenungkan dadu telat na yai walung ta buku renungan wasiat. Nakawoduna dan na gigarma mulan na pabaling. Ulit da dibuhan na pululine mauri na palarangi ainya panapatada da. Walungu ta kitab kejadian takawu 20 patu tadalaru 23. Nama winangu nyua dahadaka tuhama. Aku deki ganaya nama aingu takali omamu. Ba iya yaka dahaka dipukaba. Ba iya yalaka dahaka dipukulaiku. Da yalama. Abid iwimu napa, abid pampanewi waige nangaragu. Bawimu nyua nama patutunya Abram ina dedi. Kalau dibuha ainya na mahali mudunam, pekan daya ainya na sponsor bakulia, winaya, ya kamu buhangu, kamu pelapunya na daung dadimu, ainya na pogo, napa winaya. Wah, bata itakeka doi nama dangu, magera buka dumu madama buhang. Takak bamu pengadakanya ketauharani majalaya digarkina. Abi tadi kai dia gane napa payola nagu badan napi aku di kamu yukat bali leidunna. Paradai hungu badan nawarhu maka napuwa nagu yawaiga. Badam kai keka tada neya mupawili ya na wili tau. Abram bali na walung tapak bera dina talu bana tulunya na lale bana lotu talara bana bali nawu. Ami jaka da tomat dua da marabaraja pada yeme ya nama maulu marabaraja Melkisedek raja tau Salema. Iyalanya nama merenya lak nanau imam Allah. Nama ngidinya da roti ia kat dawe anggur. Taka am iyalanya na raja Sodom. Inatiki ya ainya napa kolgu ya waigana walung tapak bera. Kai kam deki ya winelai Abram. Kuparungu way ngunangar na mori ala winang Abram. Dahadaka tuhama baku deki ya gane nam ainya leau. Abi bamwimu napa. Nyuat umu nampak dedi ya Abram. Yai ulda dibuha. Abram una pepia kuneya daka nyuru daka nagaku napa kulit dam. Walungulai mauri Allah. Ba iya kay mauri napungi kanyuru. Daduma taurara dapkul dala dulat na walung lay mauri Allah. Inahikal ha tapapoti pinutana. Dangu tadi iya ka napaohan ay mauri Allah. Winangu taati na Abram yawaigan. Yai papeka na daduta taurara tadal bathaganya gagane nam ainya ta murukuda abigigar di
ikang ka nama kapatango napapayola nag-ulong pataw layaw. Abkiri di na ati wiki mo tadi kaya gane napayola nan ulong pataw na madama kalong. Kamu paatiwainya meuri Allah ya ka kamu maganya. May dekata widangu daama ya ka aikam ka nama kadingi ya ka aikam ka nampa yolangu tadal watahaganya namuruk da tadal ul pabuhang uda ta uli ati da ta uli paraing uda. May dekata kehanya napuku ati ni mori Allah nawarah namuruk uda ye nampa denu dina aminya nakanyuru ng walong le mauri Allah. Amin. Medekata habayang. Mauri kamu pamring pamlalakiha nutuway gana na 15 na paparango magam lenyam. Dang kampaati niya, dang kampahlakiya, tau ka nagtapatamurok manya mahengla do hengla. Terima kasih padang wimat mauri ala amama. Amin. Ola dibuha atau menau tudu na paraga dak dutelak na yayi namki kam like subscribe dangu kam bari atau uli ati da uli pabuhang uda mauri yehu na tulu jaya kabe ya ka duta bulu dak wada.